voin hi December ni ruk ani in zawain chibaivek ule Mizo film star eni laldu omin chatuanram apan veta December ni nga sangni somni pali Mizo film industry a shatlo tak thin eni laldu omi zadeng veng nuai chuan nimin jing khan chatuanram apana kumsum thummi ani Thudon danin nimin jing dar kwa khan eni hi Aizol hospital a athia chikong cancer wang ni in nizan khan lumen ani a voin chon dar som pahnia vui ani ang kumsang ni som pahnia Mizo film ti chwa khati hun laya soile en lo em zodim puya khan eni hian arol ani so le maya heiba ka hian kumsang ni som paruka ti chwa khwalo samsui pa chu apo khan miswano lema ni so takin achang to bokani eni hian apasal le afapa kumngami akalsan ani PSU tele kutkoi ezonna Home UDNPA Department Changtu Minister Chuan December ni thum sang ni somni palia Tradisena Hall Kolosipa Hatkarga Mela State Handloom Exhibition ahonna a Public Sector Undertaking te chu sum thok chuak tu ai ma in todel tier tura mi te champuina tur ani thu asoi Mizorama PSU te hi anting rei ve thokhat to a mase sum le pai tho chua an hlok lo tlang puya sum an lo deu veka chuwang chuan hun kal to a state sarkarin phurita ngain ti top te po alo nei to ani Home Minister Soikhi adik tura ngaila chuti ani chuan PSU te hian sumle pai thok chuak thatok lovin hlozokin kalma se chalai te ezon na tur ko mule thiamna peklama chataka kalin Mizo chalai tin a hlok na an mua mani ezon na insiam thepha an pung zelani chuan ramtan thil tha ani ang hetirwal hian PSU te hian sumle pai tamjok thok chuaka hlok na muthama tho chhuani antum ve turani a chu sarkar tan chau ni lovin PSU le thok tu te malam hun kalzel turatan po thil thatak ani anga state sarkar sumring lutuka an kalchuan state sumin atin lo hun te po aum the ani PSU te hian chan anlak le zwalangaya abik takin Mizo chalai te engkonga po thiamna be ke motal an nei thinan zawzokin mala se aduoma thoktu ten hlo muwa du tok mai lavin Mizo chalai te mangain chanem takin chan la zero se zawzoka mala turin sumle pai angaya sumle pai lama state sarkarin achom dol thatzel ero angai bokani Mani kutkoi ezon na lam hi Mizo chalai ten kan bonat le zwala chula tuna po hetiang lama kal tam tak anom to a alom oma kutkoi ezon na lama kal zinga enge moza chu lotling tak tak te anni a chuti rualin beidong le hlo chamta po enge mozat an omin arin om Aizola heroin an man Assam Rifle le Excise and Narcotics Department jangkop chuan nimin pia khan Aizola heroin enge mozat an man Assam Rifle talandanin heroin hi chuan puivenga walal mingliana kumsom pariat bongkon marveng nia inchan hena changin gram somni pali cheng nuai som paruk point pariat bial huwa chut anman walal mingliana re heroin hi Excise Department in Kolin dan angin ma anlak chunzomang mi chan puina atan service Longtlai Auto Rickshaw Owners Association bultumin Longtlai Auto Rickshaw te chu nimin pia achang khan midang chanpuina atanan service Longtlai Auto Rickshaw te chuan nimin pia a ansum mu chwa zongzong te chu midang te chanpuina atan LAROA shwai tu te hena anchung lut feka nimin pia ansum mu chwa zongzong chu chengloi ni sangli za som thum ania awain mi chanpuina atanan mangdon ani Ruaman na ansiam dan chuan waile nen changkopin veng pathuma chungko pathum cheuba ka homle damdoina anhlanang LAROA hian nikumpo khan midang chanpuin atan service hi an local puito a kumdanga po chunjom zel an tumbokani ruihlo chanem takle anei tu pu anman Excise and Narcotics Department le atho puite chuan ruihlo chanem takle anei tu pu anman December ni nga sangni somni pali ni nga ni jingdar som pani le minute som panga khan Excise and Narcotics Department Assam Rifles le kumpuan committee champhai sub headquarters te thokho chuan Malkoi Zokhatha Road Champhai district a heroin gram zani somli pali point panga bial baka methamphetamine kg ni le anei tua pu mi pathum lal shwai twanga kumsom nga poruk sonof puthang sa palet electric veng champhai lal romoya kumsomli pali sonof pukei chungnungam late zion veng champhai le lal ruat moya kumsomli pani sonof puwan lal ngur late vaphaya khosania in chalte anman
Ruilo Vangaman Tehi, the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 Plots Hanin Tuboy Siamsak Ania. December Ninga Sang Ni Sumni Pali Khan District and Session Judge Champai District Ashwai Ngal Ania. Hun top do na goal chwa Mizo Tleirol ten final lut zau talaw. Mizo Tleirol ten goal thun masama se hun top do na an chwa vile hlau awangin 14 Hockey India Sub-Junior Women National Championship sangni somni palia Mizoram chuan final an lut zau talawani. Secunderabad Telangana in el nakalme ka Mizoram Tleirol te hian semi-final ningani tu kha Madhya Pradesh an machona 3-2 in an tlomani. Ruthi lalom zwalin minute thum naleka penalty corner achangin Mizoram tan goal mashwai avoluta minute som nuwa nas nusen chuan Madhya Pradesh tan asudani minute som thum pahnia Madhya Pradesh tan Ruby Rathore chuan ma shwaina goal volut zuin Mizoram tan minute som ni pahni ma shwaina goal volutin Mizoram tan minute som nga pahnia captain laltan chungin asuta chu ani hun top na minute lead sia aom to minute som nga paruka tanvi chuan Madhya Pradesh tan chakna goal final lu phana volut thlawin Mizo Tleirol ten final an lut zau talawani Mizoram hitun championship hian ankal tuang hlia pulia omin Arunachal Pradesh Chandigarh le Kerala an neveka quarter final Uttar Pradesh so nele in semi final ma zong hian an lama goal khat sia aluta goal somni pahni an volut to thongani 14 Hockey India Sub-Junior Women National Championship sangni somni pali hi karkal ta tholeni achanga khelchan khani in zirtop ni hian final kheltura ro man ani Mizoram team hi coach Laro Chwamile manager KL Samrei tenan shwaya ACI Training Center Tenzol Zirlai Sompathum le Imphal Kolkata le Mumbai ACI National Center of Excellence o make player pakhat cheu anvain somparuk anni Winter Fesa Denik versus Asanali Sport and Youth Service Mizoram le Mizoram State Sport Council Changkop Hoi Hotin Aizol Winter Festival ne chungin Denik lalwat luangale Kazak ban ilchak Asanali te anim machondon Asian Champion Denikale Asanali hi propanja in Mizorama mega match an hoi hot tura in lan tuni in December ni sari sang ni somni pali zandar sari hian Winter Festival anin eldona TV achang po in live in thei anidona in elna kim chang hi lapuan tur ani Mizo thuam in bil war turin sha tirna chwanon Mizoram Sarkar chuan June ni som pasari sang ni somni pakwa General Administration Department Circular number B 14015/10/ sang ni som panga GAD in thu chwa alo siam to angin State Sarkar chuan atnuaya thok baka annuaya public sector undertakings boards bodies and agencies sa thok tu te chu kar khata voi khatal abik takin nilai niya Mizo nun phungle zia tilang thei thuam in bel turin sha tirna achwa non hei hi kan ni phungle nun phungne na in kung kaina nai zok nei theina ani beisena baka hetiang kai noya siam thilte ma ason theina turati ania chudi rwalin heng thom no hak te hi in ti luina ani lo thu chwa siama chuan tarlan ania mani du thanna ani Department tin le office tina how to lu te chu an hnuai mi te sha turin he sha tir na hi chwa turati ani he thu chhuak pompui na hi November le somni puruk sang ni somni pali Khan Chief Minister achanga mu ani Aizol SP in thupe ka chwa Aizol chu Lengpui Road via si mui konga Tlong Bridge do chat na tho mek chu Tlong lui chunga a na tura do kai na tho mek ani awangin Aizol SP in Aizol achanga Lengpui Airport pandan tura thupek achwa na tho hun chung khian road block angai dona wangin le na thok tu ten tluang taka ngor taka an tho theinan le Commissioner and Secretary to the Government of Mizoram Public Works Department in Arundil angin notification chwato aniti tarlangin Aizol SP chuan ama ero chu an nakallai an zolawa wangin le Commissioner and Secretary to the Government of Mizoram Public Works Department in hun Arundil bille wangin Government of Mizoram notification Section 115 in thune ina min pek angin he konga ler thei tlan dan tur atnoya mi anghian thupek chwa ani ati Aizol SP thupek nili thasom pani sang ni somni pali achanga ni som thasom pani sang ni somni pali chung hian si muile lengte peng in kar kong hi khar turani a ler thei eng chi ma tlan phal ani lo
lengpui airport le mamit lam kal tur le heng muna changa aizol kal tur le theite chu buichali lama kal tur ani ang he thupe khian nili thlasong pani sang ni somni pali achanga ni som thleng ahwa manga he thupe bo chha chu US 179 Motor Vehicles Act 1988 manga shim thei an ni ang voi ruk tlana voi thum do san lon thei India number 3 Shon alo muak tun naya India a MRF Mogrip Supercross National Championship nei zo ta ka round ruk tlana voili lai do san lon thei le private expert category a India number 3 ni thei Shon lerim ro ta changte chu nilai ni khan Mizorama aron ho a lengpui airport a amoi hero bultumalo mu ani kumsum ni pathum mi shona hi India rampum huapa kongrwal rem lava intlan siak na khan private expert a voithum le India novice category ate do san loan phakin a oma private expert bika phechuan apumpuya India number 3 ani phakani shona hi private expert a hian Bhopal Madhya Pradesh pani na ni in Pune Maharashtra le Bengaluru Karnataka pathumna ni veve a round hunung ber Cochin Kerala a ero ache thatna huanga hian a bike chiang kwan lo awangin dosan alon phaklawa Indian novice a ero pathumna ani phakle te thawani Mizoram changa hetiang in elna atel masaper shona muana hi amoi hero in engkim buai puin airport a apola hunman ani a anchen na ina wai me shwai tu tele veng chung mi le chenwal cha ten lo huakin zanria ankil hobokani bike khal thiam muana hian anchen na college veng aizo local council wai me achung kwale chenwal cha te baka a team ground rule racing until achung te hian lo boy pui tu amoi hero chunga le wai me shwai tu tele veng chung mi te chunga lom thu an soini atlem thei ang ber puk ni se kan ti Mizoram Finance and Account Service Association chuan nimin chun khan Aijal Kapa 29 Annual General Conference an manga an hun man pui tu Chief Minister Pulal du oma chuan atlem thei ang ber sumpuk ni se an ti thu asoi Chief Minister chuan inren chim nalama Assembly Legislator 10 bul anjan ti soyin kanham chatna kanti tlema official te inron zueni voina MLA le Minister 10 ham chatna andon mekhi party tin IO MLA te telna Assembly General Purpose Committee pompuyeni a atlem the ang per sumpuk ni se kanti a state matching share nei sangchi scheme po a theisham chuan ipumpelang u overdraft lova kalsham kantuma ke deposit po ti tlem ni se kanti ke deposit hian financial year kalme ka kansum mute a hek zela wangani kan enkol zo tok project la ila scheme a umwang rugota bo zui lavin kanramin amomo dan zokhi lalse kanti ati healthcare bill bate MR bill bate ti fel antumzel ti soim pulal du omachuan GPF po minister soisa kherlova pek chin ni se kanti a GPF le pension ham chatna dang te hi kan pechwak nim to hlia sarkar na thoklo hi ama the ang pera pek zel tumin kan be fat fat china power bill ba po chin fela pecha lo man lak the zel kan tuma lak po kan lala ama se bill hui tak tak ala ron then bil zel ri ti in department danga po leiba ti fel tur ala omnual thu asoi Chief Minister chuan kalphung thara sarkar na thokte e ruk na laka kan hliam nge turani ti thu soin sarkarin na thoka alak hian human resource investment anei ti na ani a kha na thok tu kha sarkar ta na thok chuak tu jangkai ani zuinge angaya Mizoram mi puiten an be sei in real bol na cha a theinan project monitoring lama chan kan lana sa a dashboard manga ka office janga project zong lo indik na tur kan pe chep tu a service review committee po din turin thu kan chwa ai kal lak kan ti topa biometric attendance kan kalpui ati LMC in Asoifia Lunglei Municipal Council chuan tunaya Christmas le kum tharwak veta veng kon chele Christmas bazaar siam lo chungchanga thuchiang tok lo le soifia zui ngai shet a omnia talangin mipuiten thudik le ani na tak ancha theinan thu chwa an siam LMC chuan ni thum that som pani sang ni somni pali a Special Board of Councillors thukom chuan Christmas le kum tharwak veta
kon kot clear che chha veng te LMC angalo man siam sak ve cha ATM ti unreal ti tarlangin ngun taka ngai to ani nuwa kumina hian ahun te atep ter to ema wangle veng tam zoka kon chei mumal taka kalpui ani ri bok lawa wangin LMC angalo man te siama malak chu ti ri lo ni se nakum kum sang ni somni panga atan raman na hi siama kon chei kot clear che chaveng te loman impact veng ani to se ti in arelani hei hian mi mal poli veng thanem ngai ten mani sen sawa lo che an lo omani pon LMC chuan tha ati in lom om ati em zokani anti kumin kumsang ni somni pali bi katang Christmas bazaar siam lo zok ni se ti po ni somni pathum thlasom sang ni somni palia department chang tele concern local council association tenian in ronin kuminatan chuan faina konga in elna LMC area chunga bepui thak mek ani awangin kan hun pui thianglim le hun hadam zoka kan lo hmu ate po acha eti in unreal ti tarlangin LMC chuan ni thum thlasom pani sang ni somni palia special board of councilor chukom chuan ennon le in kumin bi tan chuan Christmas bazaar siam lo ni se tia thu om to chu an pompui ne chanchin thar le social media te thu in hlan le don son swal palwanga thudik lo leng vel om hi LMC chuan apoe ti tak zet ti in thudik le ni na jok shefia turin mi puite an ngen ane halpoli halmoi an man nimin chon hudar khatle achan ve khan Aizawl district police te chuan halpoli halmoi chi sang thanem tak an man Aizawl district police how tu tin hena changa bengwar na thudun danin halpoli halmoi hi lawar chan Maria Zoliana cha mari veng hena changa man ani a cheng singkwa sang ni zakwa somnga man huni inan chut tunla hian Aizawl district police te hi team shanga insiamin dor shanga halpoli halmoi kol an omle omlo an indik china endik chunjom zel an tumpokani sangau chu sai si chwa kong soi chuak Nimin Piatlai Khan Development of Northeastern Region Consultative Meeting Parliament Annex Building Committee Ruma Union Cabinet Minister of Donor Jyotiraditya M. Sindhya Kaishwayin Anchukoma Donor Noya Northeast State Masona na tholai mek te chungchang an clear hawani Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Parliament Monsoon Session nei zota ka August ni ria chang ni somni palia azona Union Minister of State for Donor Sukanta Majumdaran Myanmar Ramripan na kong sangau ju sai si chua kong siana atana donorin cheng vaibel chasomruk paruk point bial pariat alo sanction fail to cancel ani tia chana chungchang meeting a hiana soi chuaka kumsang ni somni pakhat February ni soma he kong pui leina tur poisa hi donorin NAC kaltangin sanction order ati chuakani ti in na thoktu atana Mizoram PWD thanglava BRO an thanjok awanga harsat na hitok an ni thu asoi PWD terwa manna po du lava BRO 10 pangkhwa paltlanga kongpui sial antuma wangle pangkhomi puiten compensation pek an phut si awanga he project hikal tluang lo ani thu soim puke walal vena chuan PWD terwa manna ang chuan kongpui hian khochung apaltlang don lo wangin compensation a harsat na omdon lo he project hi khati hun laya Mizoram Chief Minister Mizoram thanga priority list ami ani awangin poisa pek to nu kerle hi arem lo ati Monsoon Session kalta a Minister of State for Donorin Puke Venazona achandan chuan June sangni somni pali thenga kongpui lain toram Mizoram Sarkarin apek theilawa wanga he project hi cancel ani a border road rahman mek thingsai bolpui pangkhwa sangau konglai tur long term project atan BRO General Staff Funding atanada ani Donor Minister Sindhya chuan hemi chungchang hi hundanga uluk zoka soidun pui turin puke walal vena hi asoma achul dan anga bozui tur ani thu asoi Skywalk le ropeway lachui zaulo ABC in lokayukta hian andil beldon Anti-Corruption Bureau chuan sakor moi tuai tlanga sidewalk le chaltlang le durtlang inkara ropeway siam chungchang an lachui zaulova Mizoram lokayukta a hun andil beldon wanglai ni thudun danin lokayukta chuan ACB chu sidewalk le ropeway siam chungchang an chuina November sang ni somni palia thelu turin anti a mase ACB hian an la chui zolova lokayukta hun andil bel don ani ACB hian thil chui chian ngai alatama wangle ropeway le skywalk siam tu JV NEIP Delhi chu Mizorama thuzo fia beltura kau chaule an langai awangin thuboi hi an la chui zaudon nai lo deu ani
JV NEIP how to te chu ama in Mizorama ko chau ani to a Delia kalchil ani to bokani JV NEIP hian tun ma chuan aizola pisa an nei thina mase tuna chuan an nei to lo Delia kalchil emo Mizorama ko chau emo an ngai chin talang to chin angin MNF party a vigilance department le legal board chuan sidewalk le ropeway siamna a thil dik lo a umni anga in November ni somni pani sangni somni pakhat khan lokoyukta complain an the lut ani kumsom tinlom nan lengpui airport le aizol in kara athonin lirthei somriat service tirdon TBC car rental chuan an din chan kumsom na pualin December ni kwa sangni somni pali hian aizol chuleng pui airport in car le airport le aizol in kara athonin an service zona booking ti masa apiang an van neyang aizol chu lengpui in kara hian lirthei somli an service tirdona lengpui airport chu aizol in kara hian lirthei somli an service tirdon boka mi somriat tan roman ani a he free ride tel du tan chuan WhatsApp le call heng phone number 9862367449 le 8974626947 a hian contact thei are TBC car rental nei tu pu TBC lal thachunga chuan tuna po hiam booking ti an omnol to ti asoya damlo le mi har sajok ti ta na buat sai ani lain sarkar ti razin chuak tur le college tour nei tur ten an ron bia ti asoya an be sei lo lama changa ron deal tu anom chu buai thak ati thu asoi thei ang chuan siam rem an tum ti asoya heng a hu hawa zin turang chi hi ron deal dang an chuan an tan arim chang lo ti alo shil to ti zalian ashila mi somriat hi atira anwa manna ani chungin flight thendana zirin hei ai tampo passenger hi phur thei ani thu asoi bokani central in kongsiam na atana fan anda chu Mizoram sarkarin ati khotlaya wangin nuklet Central Sarkar chuan Mizoram chunga sangaw le sai si chwa kong sial atum chu state sarkarin apal tlang turam ati felawa wangin ati topa he kong hi BRO project noya general staff scheme nanina in thunsom tur ani Central chuan he kong siam na atan hian cheng vaibel se somruk paruk point bial pariat arwa man to a he hi Mizorama Longtai district le Myanmar Chin state in kalpona turani Union Minister Sukanta Majumdar chuan hetiang thutlukna an siam chan hi Mizoram sarkar chu June sangni somni palihma a helai kong paltlang turam te a thona mantura an sha tirna a an hlo chama wangni ina soya Rajya Sabha MP Pu Vena'n hemi kong chungchanga zona asiama Majumdar chuan he fan te ti top ani chan chu duanga thopuina chadun lo wangani ti ina chang Border Roads Organization chuan he project atan hian February sangni somni pakhat khan sanction ati chuaka he hi border trade atana inkal po na chhazok siam tumna wangani a sangaw chu sai si chwa road hi thingsai chu pang khwa sangaw road tinena inzom tuni in he scheme hi general staff of BRO te puina a tho turarwa man ani Fanti top chungchanga hian Mizoram sarkar chuan thule hla engba ala nei lawa ram ti fel tur ti khotlai ani hian in real bol na lama pu har sat na te naw chu athena mason na atana na thona hi engemaw chen chu ati khotlai turangai ani Inter District Transport Service chunzom tir Manipur sarkar chuan nimin pia December ni le sangni somni pali achang khan ven him na khautak noya Inter District Public Transport Service te Imphal le Tlangram District Inkara Atlantir le chan ani ti asoi Imphal Phairwa cheng meite mi puite le Tlangrama cheng koki Inkara buaina chwa nuwa Inter District Transport Service hi ti topin sarkar chuan tunchom hi thlasong poko chunga service chunzom tir atum voini nani a nikum December khan public bus hi Imphal changa senapati le kangpok pi baka churachampur le Bishnupura te state sarkar chuan tlantir alautum to boka Imphal achanga kangpok pi pana lirthei tlan chu konglaka lung oilo na lantir tu ten ti buahin anlet le angai pha hemi awang hian tlantir chunzom anni talawani agency shangshanga report andonte a ennon nuwa ven himna khautak noya bus te hi atlan chunzom tir le ta ti chief secretary Vinay Joshi thuchwa chona talanga bus hi state khopui Imphal achangin kangpok pi kal tlangin senapati le Imphal achangin Bisnupur kal tlangin Churachampura te nimin pi achang khan tlan chunzom tir le anita ani henglir theite hi dar kar bi thia chawatlan turan ni a lir thei tlan lai ti buai ani chuan dan manga shem ani tur thu pek an chuangal bokani South Korea President in martial law apuanga parliament in atnol nuwa sudle ngalani
South Korea President Yoon Suk Yeol chuan anram huna thole ni zan khan sarkar do dal tu tile North Korea dolet na turin sipai hne thunei na sangpek martial law chu anram puma apuanga mase parliament in martial law puan thi anhola wangin nimin pia khan sarkar chuan asut le ngalani President Yoon thu chwa hian mi puile rorel tu te po achong le a martial law apuana changa dar khar thum nuwa parliament National Assembly chuan angai to ngal ani National Assembly Speaker Yoon Shik chuan martial law puan ani dan chu dan kal ani ti in parliament member le mi puite chuan anram democracy anveng him zel don ti in asoya parliament hian martial law puan chungchanga vote la ngalin adu lolam antam zoka heminu hian president po in martial law apuan chu asu zui ve ngal bokani Eptu party te chuan president thilti dan hi nat taka soyen president ani na changa paithla kan phuta impeachment motion an pulut ngalani he hi ngai to ani don le down lo parliament a member te vote an la anga yana party people power party shwai tu handong hun po martial law thop lo tu zinga hian atel ani Eptu ten President Yoon bantura an phut na hi tilo ting tur chuan parliament member omzat miza thum zinga mun thuma chen mun ni miza ni talin an thlop angai dona achung thu hi ngai to remti ani chuan constitutional court in arial fil ma chu athuna in hi hli sak ani anga prime minister handok so chuan president mo phurna aken ko angai don ani Namibia in avoi khatna atan mechi president neidon Namibia President Tharatan Vice President Nilai Netumbo Nadi Daidwa I Than ani a anramin mechi President an nei voi khatna turani Electoral Commission chuan November ni somni pasari a President thanna ania kumsom sari pahni mi Nadin hian vote la achanga 57% mu in thanlin ani ti ampuanga Namibia a Rorelai Southwest Africa People's Organization Party chuan kumsom thumpali zet thune ina anchel to nuwa anla chel chunjom theidon ani President Atana Thanthar Nadi hi Anglican Pastor Fanuni in Kumin February tha Khan Vice President da ani a kumsanga zakwa somruka SWAPO Party hizomin party tana michongkai tak an party chunga in hir hona omchin po chingfel chin nia soi ani a SWAPO kai shwai sarkara din hun poimo tak tak alo chel to a foreign minister po alo ni to bokani Myanmar mi pui sipain Burma sipain nena in biak an tu thuan soi Myanmar mi pui sipai lian tak Myanmar National Democratic Alliance Army chuan General Ribul Shan State sipai tinena kumkhat chuang zet anin be to ti top ani theina turin sipai sarkar ne na remna kongjunga imbiak na nei tura anin pe thuan soi MNDAA hian nimin pia December ni le sangni somni pali khan thu chwa siamin sipai tinena buana le insha thiam lo na umte sinfeldan kongjunga imbiak na nei turin high level team antir don ti antarlanga hemirwal hian sipai te chuan boruak le khomwala changa anbe chin ti top turin an phut ve ngal bok China palai na hnuaya Myanmar Army ne na remna le muanna om theina tura inbiak na nei chu kanin pe ni ti in August khatir lama sipai te kut achanga anlak sak Shan State ta kholian tak lashu chungchang po ansoi langbok ani LPS Comedian Sarge Masaber charan nupui nei LPS Comedian Sarge Masaber kumsang ni pariata pakhat na la tulel charliana chuan nimin khan nupui ani Chara hi tun thlenga fiam thoko vela shiat hlora ni in mitam takte ti hlim tu alani nimin December ninga sangni somni pali chunu dar khat khan dor puiveng thar West Presbyterian Caution biakina shiatinian tiam tlate anti LPS Comedian Search Masaber a khan lalcharlian hi pakhat na ni a rin zwala alar puihli a hemichum hian si vanlal duachu pani na ni in lalchan himachu pathum na ani Israel indona Israel sarkar chuan an sipai te chu rampon lama zin chhuwa konga dan le shelam thilte ven thon na zona film khur turin acha Israel army lam official te chuan tun naya ICC in PM Netanyahu laka man theina thu achwa chuan rampon lama an sipai ten buana le harsat na an ma chhon theina asan the thu atarlangani Egypt malak na hnuaya Israel le Hamas te inkara inka haina siam tura indona nei le kalmeka Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hamas te chunga norna siam belzel ani thu soin apmalam ang nilavin inram na le thuthlung an nei thenge abe sei om thu asoi lang bokani
in ka haina siaman in huwa Israel army chuan lai pui mangin Lebanon chim lama Russia al fakrat le khiam khwate ala be chun zomzel nimin khan Iran khwa apo airstrike manga be na thlengin Israel military chuan chen na inte abom chat bileta ani seba khwa chen na in le building te Israel military bulldozer mangin nor chiat ani nimin pi Israel in John mga Lebanon chim lama der Sharon khwa abena Lebanon Civil Defense Directorate mile sa pakhat athinge nge Lebanon na Israel le Hezbollah te inkara inka haina kalpui mek chu atwan tling theng emti chu zona lian takatlinga Hezbollah lamla in inka haina a lo cham chuan short range le long range missile te manga Israel bele turin anin rin reng thu an chwa ve chen bok Nimin Khan Israel in Gaza Strip chunga munga abena Palestine mi somli priat thi in hospital lampan pui hliam tuar mi zani pakhat anom bokani August ni somnia Khan Unesa Tunnel bena Israel mission be parukle Hamas milesa parukte an thina chu an mo phurna ani thu Israel army chuan tarlangin an shat loklo awanga thil thleng ani thu an tarlang bok Israel chuan Gaza Strip chimlama Khan Yunis khopui beina lasan zelin military in munhim tia apuanto almawasi munpo airstrike mangin alabe chunzom zelti atarlang nimin pia po Khan Israel in Khan Yunis ral tlante omna puan inte abeina Palestine mi somni ai tlem lote thi in hliam tuar anom nol bokani nimin Khan Israel in Khan Yunis yamin Gaza Strip chung abeina Palestine mi thiza chuan somnga chuang atling le to bok Nimin Somalam Khan Israel chuan airstrike mangin Nusayrat Camp Central Gaza atchen na in building te abele ta a Israel hiang Gaza Strip lama in sorbing adu awanga Lebanon in ka haina pom ani thu lauta lang to in be na po asan vezel nile ta in alangbok Israel in airstrike mga Gaza Strip marlambiala Kamal Arwan Hospital nung lama chen na in pakhat abe na mi pasari anthi khati zong khatun chuma kanom puan the te chuni e